Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinoilam shnong jong karenja hapok gejingalam jong orang ba shnong kumjuru ha gejindon langu MDC berim ubah penyat sings im kila leje kendui menteri sarkar upet jekatnat PHE Marcus Marak ban pensngau hau ye gejingkurdu ha shnong renja urang ba shnong le thu ba shnong renja kadan kumbaka sawajar ngu kinong shnong kat kum ko ka baki apat kelak ban pendap tangai kumbala hajar ngu kinong shnong bar ki bebun gilong yeng ki ban thit kumbalai sin kecita yo mat kini kelak ta bha ye ka yo ka kot jongki kumtak lawan panjingarap naga sarkar bakan thau gilar glinti kumno banweng ya kani kejinge ni kum kasnong kawang lama di kejinge aro ka jinjuna ko ko shnong di hadin ba daga jingarap jo I ba peniat penginuan bani kendu ya I honorable ministers in charge of PHE nilai kendu nilai keren nilai persgo di kejinge jo ni ko shnong di ba sortana ha ka ba ka response ke joi kalau state ada ta ka mai lap keluar ban ya keren ban pha ki officials ke joi na ban ta ban pe ban le ban inti kena ko no baka kata ka jinjuna ko shnong kanwan ra so ka bit ka biak ko shnong le si na kalian ke joi ko pino pini shnong ka report ni ban pa ba just songu ba ka jingai ko ble ya minister iba shimkhia ka ni ka kam ha ka ba ni net ba ka jing shimkhia ka joi ka department concern ka bri ban pet ya ka hapok shnong le si kum kalong berkai kum kat kum kejeng keren ka bangi keren kanwan ra ya kejing hapok shnong athau ting heads camp ba kani kejeng keren ba I ministers kani report kanong ba seso bat bangi ngi ba kejing nok kam ka bangi kum shnong ni wan mat uot kan urlong no hang kulai pada ka ju poru penpa na kalian kan jongla ka bangi ka komiti shnong kajing semongu ka kejing ai play ko kerpang iba penyak siem iba hapring kejing kejing uot kejing nam kejong ke bangi snow syai kam sim naslam akba menen kesingi nang keren ya kan kam mentasi kan kam kalau urlong ak bangi ala banyak kendo ministers de na kalian kejong ni bo kejing kermen baki ni kiki ye bagi wan ban bo ban uot ahmad di ministers PCC kan long ko keluar ka ban urlong no ka ban kong ni ka bangi keren ak bai de bat ko kalong ba kum ba kalong menta ka isyem kejing ya ka ba ko ka poksno kejing kalong ka ba kalau duna sebab pelak bertatif mentah mentah kita belum tidak dan lupa kata boring kalau rem si kebab kalau lah ingin orang ini kemudian non functioning mentah lah kamu kerana license ni berapa kapan kau ni kapan ia keren hak kapan dia berkum kalau mentah ke isyem kecil ya kapan ka functional kecil kalau duna sebab pelak bertatif mentah kita belum tidak dan lupa kata boring kalau rem si kebab kalau lah ingin orang ini kemudian non functioning mentah lah kamu kerana license ni berapa dia entah apa yang banyak keren menen beri bapaknya dan tasking entah apa yang banyak keren entah ministers in charge kalau mbak impa ya chief engineering kat ki officials ki jami bermanfaat no pada hal itu for berhenti kenapa nah kan ni ke ba impact ya sih sekiwi ki additional source ke ba ila ba nak bantaman manra ya kejing.com dan ya kejing yang ko pokasi wa omne kejing.com ni kalau ka need of the hour kalau ba ni.com no mentam itu ban pinbit yang kita ni.com ban ha ban put ban nam kham kloi kan ba yo le sin na lo kata ka British law kalau ayu mingin es binang yo pasal kiwi source kiban long kijimen to ya kasno kuma kalau menta among ya bagi do andre iduna ya capacity jang kuma kalau ko kasno ko joni bak population kalau ngidan ko kasno kami ha su di dena ta kada ko kalau lo yi menta bagi non uot kan bagi nya bagi ai nama bak population ko kasno ko joni menta kam duna ya ka khatsa tu kan re wajah kain de baro kullu Kemental ada ko ke bangidon kalau ka bagila man penbiang tak kumpay lai sawaja kawara ka chi ka de kiwe ki bobon bala dikasih tersang na kalian kesini kum pinang punya sinong kolomba banya yo yang na mata ko na kalau kanu de na tak daw si ka baniwan banwa sila tiket ka bangiyo ka ba honorable minister sila ay ki kula ke ni badingin ba kini ki purlo ikran using ada tang public tab na what house connection what house connection ni wala kalau tu belah public tak pada house connection. Harga sisa kat kumpulan sisa kebang dia keren ke public tak minta hamdan nasional. Di hendek kami ni kita dia kini personal connection di house connection kami lakukan on. Di hendek kajinto tu kami tak raise. Dalam tak public tak pun dia sini hak di bagi keren bandu kan bandu anak kajinto tu apa. Yo boleh bom semua di house connection. Kum kalau mentah ki boleh di
kalau orang ke sini hi ke ba ada kawai kalau yang haban kit license sau sing still kala kata hi ya ka yo kuat ko joki de ni tu kita punya sistem hi ke ci persan ke sini kalau ba ni persan kat bala bagi kot short di kita bagi lang ai bat ka ya kabit ka biang halo ko na man ta sistem ko ka inspection kumbala makai ni honorable ministers la ai bagi initiate ha ko chief engineer bagi ni skema ko yo wan kali inspection okay. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.